tuna kan hlangai thlak tak kha kan hrevekin arin oma kumsang ni le somni pakhat khovel Sunday school ni no panglama alian lam intermediate sacrament le senior department ten na kan zirtur ziak tu hi kha hlaro pui tak phua tu John Newton ania chumi chanchin chu voina hian kan zir don ani thu pui kan zir ma in khovel Sunday school ni hi tongkam ni khat lekin han soi ma sata ila kum sang khat zak kwa somli le pakwa atangin Mizorama khovel Sunday school ni hi kan mang tran na ti chuan kum sang ni le pakhata no pangpualin kan mang tran a ti chuan kum sang ni le som pakwa a no pangpual kha mun nia then ani a ate lam hi beginner atanga junior thleng ani a alian lam hi intermediate sacrament le senior pol te ani a ti chuan kumin sang ni le som ni pakhata alian lam intermediate atanga senior pol te hian John Newton a chanchin kan zir don ani ole John Newton hi kan lo hreto thin mai theya voina hian chiang le zuala zir te po kan tum don ani John Newton hi kum sang khat zasari som ni le panga July ni som ni pali kum za ni le som kwa parukvel kalta khana ni chu London kho pakhat uaping khuwa alo pianga apa chu Newton senior ani a ti chuan anu chu Elizabeth Newton ani ahun masalama chuan apa hi Mediterranean tuipuya longa sumdong thin long commander ani a ti chuan anu hi pathian mi ani a John Newton apo hi pathian rongbol tu ani theina na kai hruai thei tokin pathian ni ate po biakin ate akal pui thin ani amaro chu van doi thak takin anu hi kumsari mi potlin mai na nu hian a thi san hlau maya ti chuan an chung kwa chuan pon lang riaw in hriat na te anei zuya anu kai hruai lo na lama nun hi ain her chho tran ta ani hetiang ani wang hian apa hian boarding school ate po thon bowa maro chu kum tam aom thei chuang lova thunun na hnuai te lo ngai thei lova alo ho le a ti chuan apa eizon na longa tuipuya kum som pakhat mi chawani in chun zom ve turin apa nung azui ta ni heti lai hian longa sumdong tenan na bera chu mi hring ve tho boy le sal tur khomwal pui dang Africa ramatang ten an leya ti chung te chu tuipuya thui tak an jin puya mun danga America rama te thok tur ten an hral le thina ni chung te chuan natlang pui ani a chu wangin longmi te nun hi a che ema tin thiang lo po nei mang lovani ti in an soi thina ni Newton ange po hian a hun hnung lama long mi te nun a soina chuan ama nge po khati hun lai a khatiang longa alo tho lai khan ka muthil chung chau lo hi chuan ser le sang om lo kanun hi bol hlo nai na khata pathian hi ke aya soi chen he anom lowang ti hialin a soi ani chu tiang te chu an na tho na mun chu ni a ti chuan apa hian he na hi a chol sana heti lai hian Newton hi gum som pasari mi ani to a Newton hian chu na chu chun zom zel thunga maro chu pa hian chun zom zel lo se ti te po adu puya maro chu Newton hian apa thu zom lovin long na long sum don na chu a chun zom ta zel ani ti chuan hetianga sumdong na an tho lai hian ram alo buai British long sipai tang tur te po sarkar din ron man khoma chung an man zinga chuan Newton a po hi a tel ve ani maro chu henga te po hen rei tak atang le thei lova sumdon na longa tho apakai le a chu tianga chuan mun hun mang zui le ta ani ti chuan tum khat chu tuipuya an hanjin ta tuipui an jin kan han ti hian he tiang la ya tuipui kan mungai vak lova tuipui jim te mo kan ti mai the ma se kan rin aya lian tuipui khomwal po lang reng lo tuipui kha ni nge yanga chunga chuan rei tak kan hanjin thina chu tianga an jin lai chuan thi pui le ruwa puin an long aron nuai ta vak mai ni arab thak dan tur chu han ngai tu ai hian ataka ton khan a chiang don ani an longa tuite lo lu ta ti chuan Newton a chuan pathian
July hun an ton lai chuan a zong ta ni anu ina no pan laia kai hruai na te Bible a ril na te niang chu tin biak ina a hruai thin te a hre chuak ta a ti chuan pathian in ama a chuan thu aron soita a pathian thu pakhat aril ruwa fia takaron langa om ta chu chu luka bung som pakhat chang som pathum hi ni a chu ti chuan nang ni mi sual ma in fa te thil thra pek na chang in hriat chuan in pa vanami chuan a dil tu te chu tharau thiang hlim awa pedon em ti hi ani a ti chuan a hna chu dam takin vào kam te bon thlengan hna te pawng ai nan chun zoma maro chu kan soita ngin long hna kha a bol lo em awangin anun ngaya enga mo chena chuan a lo tlu le a ti chuan a nun ten om ngai bol lo ngai ang khan anung le ta ni chu tiang a hun a man mek lai chuan nat na khosikin aron man le ta khosik ta faka hun rei taka khosika a thinge yang a anti don ani a thinge don ani yang a anti chin a thlena po khan adam thei chuang lo ta chuan Newton a hian pathian au non le ta pathian ne na in hlan thar le ta a hei hi ama po in boral na khai diat chu chata ama ka mu theina tura hun thra min siam sak na ti in anat na hi asoi ani hei heta tang hi chuan pathian ne na hian a in hlan na hi a hoi kir san to ngai lova a hnung tol ngai to lova a hun pumin rong adam chungin a bol to ani ti chuan kumsom ni le pangami alo tlinin nupui Mary Katleti Poli tia an ko thin nen anin neya ti chuan anin nei nu hian a hna hi ban san adu em amaro chu nadang han tho mai tur awanga ban san mai thei alo ni lova chu tiang chuan hunan manga nakina chuan apa thian pa kaltlangin sarkar nuaya tight surveyor na amuta a he na hi chu na za omjok le na thajok ani a he na a thola hian thu hril tu ro pui George Whitefield a tong ta a thu soi te ngai thla a chim thina tin ati lai a pathian thua tui lai hian pathian thu ziak le khabu a mu ang zong a chiara tin Greek Bible Septuagint te po athiam chuak vekani an ti a tin heng ba ka po hian pathian pol na hun thra zi nga te aneya chu tiang chuan a hun a man chho lai chuan mi te hriata a testimony te po soi ve thina alo ngai thatu te nun a khoya an ril ru a khoya chu wang rong bol tu tan an i ta rong bol tur te po in an lo ron thin ani ti chuan hun a local zela rong bol tu ni chu adu ta anu pui ne nan han in rona rem man titlanga ti chuan kum som thum le pathum a upa ani in hun puma rong bol turin ana thatak mai chu akal san ta heti lai hian ahna akal san a hlo mun lia thena mun khat chau akal san tak nu hian a hlo to don ani ti chuan rong bol tura in pek hian harsa na rang atoka a hlo tlinghal mai big lovani amaro chu atopa chuan Church of England rong bol tu tan nem he ani ta ti chuan olni ko khran en kol turin an ron ruat ta olni ko khran hi an thei ang to kin kong ranga rong bol na kalpuin an en kola olni khuwa an omlai hian a chanchin ziana le khabu lapu tu ro pui le ming thang William ko parana lo chiar mai du tok lovin olni khuwa hian ron jin chil ta ni ta chuan John Newton le William ko parachu an in kop chhota hlaphuat hiam pathian nung zui tu rong bol tu ve an ni boka an ni pani in kop hian an tho hlok hle maya la an phua ol ni khuwa poin an lar pha em ani heti hun la hian ti chuan labu te po la tam tak chuan na ol ni him book te po an chua ti chuan hemi nu hian kum som paruk zet ol nia rong abol nu hian mun danga rong bol turin an soma ta chuan a chuak le ta ti chuan mun danga a rong bol na hian tui le ma ang bokin kong rangin rong an bol le counseling anei na hianin
MP British MP pakhat William Wilberforce apo atel nge ngea atna bansan atuma bansan lo turin Newton a hen atia bansan talovani anti a anni pani hian kumsom ni zet salle boy ban nei lo ani theina turatan an awa an beya ti chuan kumsom ni nuwa parliamentin salle boy nei lo na tur thu a chuata an hlo tlingta ani ti chuan London a hun tamsok thelain rong bol na hian an mang chho zui ta a tuna kan riat theidan tur chuan tuna Christian Paul ro pui tak tak lian tak tak khovel huap omte zinga hian London Mission Society hanti te tin Church Mission Society hanti te din tu te zinga mi ani a tin heng ba ka po hei Bible Society kan ti te po hi adin na turtana mi poimo tak ani bok ani ti chuan akumte alo tam chho ve ta thet theta rong bol na te po atan har sa lo ni chowa kum somriat alo tin phei chuan amitin khuwa mu mal thei to lova a beng ri hriat na lo chak to lo boka a thian tha te phei chuan rong bol na chol san tur te po in an ron thrin ani maro chu theiang to kin chun zom zela pulpit tlang a te po thu soi tur thu pui te a thei hil ta fo maya chu ti chung chung chuan a rong bol na a hi a chun zoma ti chuan December ni somni le pakhat sang khat zariat le pasaria kum somriat le pahni mi ni in John Newton achu athita ani khati kha voina Khovel Sunday School nia kan zir tur chu ani